Naše živote sve se svodi na samo jedno. Hoćete li da izaberete ono Hristovo carstvo ili ćete da izaberete ono satanino, ovozemaljsko, kratkovremeno, idolopokloničko, Vuko-Brankovićevsko, da se srpski izrazim. Nije prvi put u Srbiji na vlasti, nije prvi put u Srbiji pobedila vojska Vuka Brankovića. Dešavalo se to kroz istoriju, svi ovi ljudi, naša braća u plavom, svi su oni zbog plate ovde, ali je problem njihov što ne razlikuju da imaju pare blagoslovene, a imaju pare proklete. Imaju pare koje se zarade na dobrom delu Boga radi, a imaju pare koje se zarade od đavola radi.